Kийinki suroo, menin güýömdün oýnoşu bar, 2 jyl boldu. Özüň olat dep güttüm, çydamym ketip baratat. Emi barıp oýnoşunun betin tutup, çaçyn kırıp, ata-enesin koşup uyat kılayın dep jatam, oşondo toktatышat degen ümitim bar, keňeş beriňiz. Jok, barba. Barba uyat bolat, şermende bolasun. Balkim nikesi vardır. Bolgonyň güýöňe aýt. Eger uşunday ele bolboy ölüp baratkan bolsaň, nike kıydyryp al, birok aram iş kılba dep aýtyp koy, anan duwa kıl, Hudaý talam güýöňe insap bersin. Men sizge talak meselesi boyunca gelgen elem. 2 balam bar. Küyöm maňa 4 jyl murun talak bergen. Andan keyin akırkı 2 jyldan beri jaraşyp azyrkı wagtda yaşap jatabız. Kayradan nikebimizi jaňyrtaýyl dep atabız. Birok meniň kupya bir sırrym bar. Al sırdy siz menen jolugup aýtyp berse mümkün bolobı? Oşol meselenin aýynan törögönden korkup jatam. Mümkün bolsa maňa 5 minut wagtyňyzy bölüp beriňizçi suranam deyt. Siz dagı giriňiz, azır suroo bütkönden keyin bu jerde masturatlar bolat. Men koşuna ejenin altın söýkösүn taap algam. Birok bergen emesmin. Al kez namaz okuy elek bolçumun. Keyin ejege jolugaýyn dep barsam köz ötüp ketipdir, emne kılsam deyt. Baldarına berip koyuňuz. Baldarına berip koyuňuz. Eger baldar da jok bolsa anda özüňiz oşol sadaka kılıp koysaňyz bolat. Bizni meçitke berip koysaňyz biz meçitin suwusuna төлöp koýabys. Meni jakynda ala kaçıp ketken. Men al balaga köngülüm jok. Apamdardy syylap olturup kaldım. Köngülüme jakkan jok, ajraşıp kettim. Baş çambay jok dep aytat. Namaz okup dua kılıp keçirim surasam Allah Taalam keçire günömdü deyt. Emi jakpay kaldı degende kanday köngülüme jakkan jok dep balkim nikeden keyin jagıp ketişi mümkün. Şonduktan jaraşkan hareket kılıp görüңüz. Egerde jaman bir привычка sadaty bolup kalıp jaşaganga mümkün emes bolsa kıyın. Anan köngülüme jakpayt dep kete berseň, anda saňa jaga turgandy kaýaktan alып kelebiz biz emi. Oşon üçin. Anan emi siz çanyp ele ketdiňiz jakkan jok dep. Çangan üçin uşunda, şonuň üçin özü başına tiýbeş gerek bolur. Ateleňiz siz jaman jaka berbeýt ele. Anan emi kayra jaraşkan hareket kılıp görüңüz. Her bir adam jakşı jeri var. Kanday jaman adam bolbosa jakşı jeri var. Oşol adamdın jakşı jerin bilip, oşonu tapsaňyz, oşol arkaly adam jakşı görgenge bolat, urmatly bir tuğanım. Eske tutuum naçar, al üçün köp kitap okuşum gerekpi. Kantkende zehndi bolom, bizde anı akıl parasatı jok dep koyuş, pan parça jok dep koyuşat deyt. Urmatly bir tuğanım, siz uşul takwa bola berseňiz, köp kaytalay berseňiz, zehniňiz gelip ketet inşallah. Takwalyk menen zehn güçöýet. Nike okugan kezde mende gusulda daratda jok bolsa, şonu ar daim oýlanam, eç nerse bolboýt. Nike kıyılıp atkanda gusul dara şart emes. Gusul alganda başty çaçty ulam juuş gerekpi je baştyn denesini süýtüp çyksa bolobu? Eger çaç örülü oýdan bolsa anda baştyn denesini gana sürtüp koýabys. Eger de çaç жазылган bolsa anda çaçtyn bardygyn juuş gerek bolat. Jan düýnüniň kısılganynan, problemanyň köpdügünden, kıjalatçylyktan, eç nersege köngül joktugundan kantip arylууga bolat? Kenenirek aýtyp beriňiz suranam. Bugün sabaktın bar uşuga boldu. Namaz okusaňyz bul jan düýnüniň oorusuna şifa dedi. Namazı göbürök jan hareket kılıp jakşyrak okuňuz. Assalamu aleykum. Adam ötkön jerge mal soýup Kur'an okutsa bolobu? Boloberet, birok mildetli emes. 3 ýyllyk, 5 ýyllyk dep belgilebesden jön ele bir Kur'an okutsaňyz jaraý beret je aparıp medreselerge berip koysaňyz balдар jep koysa bul dagı sowap bolat. Dosum nikesiz boyunda bolup kaldı, emne kılsa bolat, emi töröş gerek, daro nikesini kıyıp eme kılış gerek inşallah. Menin atım Zarılbek kızı Merim, sizden dua surayın degem, suranıç dua kılıp koyuňuzçu. Men inşallah jakynda töröýüm. Töröle turgan balama den soğluk iman ınsap tilep koyuňuzçu. Sizde alım bolsun dep jana oşonday ele maňa jana menin küýöme hidayat tilep koyuňuzçu. Jumuştan da Jumuştan da moýnuma akça salıp jatışa dua kılıp koyuňuz. Allah razı olsun. Kurma verip jiberdim, tiştep berip koyuňuzçu deyt. Urmatly Merim bir tuğanım. İnşallah kurman tiştep berebiz. Bizge jakşı gömönüňizge rahmat. Allah Taala razı olsun. Hudaý Taala tilekleriňizdin baryny kabul kılsın. Uğluňuz Abu Hanifaday balaňyz alym bolsun. Allah Taala sizge jana küýüňizge hidayat bersin. Jumuştan jana da akça salyp atat moýnuňuzga deyt. Arkanda domatdan Hudaý Taala saktasın. Hudaý Taala inşallah şermende kılbasın. Doktor bolup iştem, kolumda spirt menen abrabotka kılsam bolobu bolat. Al spirt menen abrabotka kılsa ziyan tiýbeyt.
Биздин үйдө эжемдин баласы жатып окуп аткан. Жолдошум аны намаз оку деп кайта айтып атып 4 күн мурда үйдөн кетип келген жок. Мен кыжарат болуп атам. Кандай кылганыбыз туура болот? Эжемдер болсо келген сайын продуктларын алып келип таштап кетишет. Мен кыжарат болуп атам. Албетте продуктун акысын жегенде жакшы. Анан кийин намазды кыйнабастан акырын даават кыла берсе болот да. Болгону күйөөңүз аны кетиргиси келип айтып атса керек. Адам батыргысы келбей калса, жанагыдай жумурткадан кыр чыгарып, кылдан кыйкымыз деген ушундай болуп калат. Ошон үчүн айтыш керек. Антпе намазды анты оку деп кыйнабастан ошол жумага апарам, барып отуруп ордуна келет. Дааваттын тартиби ушундай деп айтсаңыз, иншалла жакшы болот. Бишкек шаарында шарият жолу, намазды, араб тилин жана толук орто билим берүү мектептерин айта кетиңизчи дейт. Кыздарымы кайсы спортко берсем болот? Кыздарды балагатка жеткенге чейин жанагыдай не деп коет, жанагыдай гимнастикага берсеңер өтө жакшы болот. Анан балагатка жеткенден кийин анда берүүнүн кереги жок. Андан башка каратеге берсеңер болот. Айтор өзүн коргоп ала турган, ден соолугун чыңдай турган, бирок эжеке устаз эжеке болсун. Балагатка жеткенге чейин болот, жалпы катыша берет. Бирок чоңоюп калгандан кийин устаза гана болуш керек, ургачы аял киши эжеке болуш керек. Ал эми шарият жолунда жоолук намаз араб тилин үйрөткөн бул Дауха деп билебиз. Андан башка дагы Арчабеште бир канча кыздардын медресеси бар. Бул боюнча муфтиятка кайрылсаңыз, муфтият иншалла сизге таап берет деген үмүттөмүн.